Ćao. Evo, snimam te. Zato što imaš lepu novu boju kose. Evo ću kažem ovako, zdravo svima, dobrodošli u novi video. Iva ima novu boju kose i danas idemo da pijemo kafu. Ako mi možemo da uđemo na zadnji ulaz. Hvala puno, ajde idemo unutra. Zdravo svima, dobrodošli u najnoviji video. Danas ćemo da pričamo o tome kako vi možete da napravite lepu fotografiju sa vašim dronom i kada treba da letite napolju. Ajde počnemo. Mi radimo novi session zato što Iva je sada ofarbala kosu u crveno. Koliko ima ovo? Čekaj, taman samo. Pogledaj. Či ovdje možda spremaš večeru, brate. Koji ti ima telefon? S21 Ultra. I mora da pravimo video o tome. Dakle, S21 Ultra. Što fali? Super fotografija. Dakle, prvi razlog zašto treba da izađete napolje i da napravite fotografiju dronom kada je napolje loše vrijeme jeste zato što većina ljudi tada ne želi da izlazi napolje, što znači vi ćete tada da spadnete u tih 1 do 5% ljudi koji su voljni da idu taj jedan ekstra korak i da onda naprave nešto mnogo lepo. Ja sam odlučio da odem do Bubanjskog jezera i tamo da napravim određene fotografije i video zapise koje, evo ovako, izgledaju. Na Instagramu sam postavio pitanje da li je ova fotografija nastala kao jedna fotografija ili je ona panorama, odnosno da li je ona sklopljena iz više sastavljenih fotografija. Ono što može da oda ovu fotografiju da je panorama jeste, ako pogledate u donji levi ugao, primetit ćete da je perspektiva iz ptičje perspektive ufotkano, a ako pogledate gornji deo, primetit ćete da tada kamera gleda skroz napred. Što znači da je ovo sastavljeno iz nekoliko fotografija različitih perspektiva i to možemo da uradimo u Lightroomu na sljedeći način. Ako je ovo nešto što vam se sviđa, obavezno kliknite na like i ne zaboravite da se subscribe-ujete kako biste vidjeli naredne videe kada budu izašli na ovom kanalu. I sljedeća stvar koju mogu da vam kažem jeste da dobro proverite vremensku prognozu, jer ako je napolju vetrovito vrijeme, to može da utiče na stabilnost vašeg drona, kako će da proizvodi fotografije i video zapise. Ako naravno imate mnogo spor shutter speed, onda će to da dovede do motion blura i vaše fotografije neće da budu oštre, ali naravno ovo može da utiče i na vaše zdravlje, jer ako je napolju hladno vrijeme, pada kiša, nije vredno vašeg zdravlja. Jesen jeste lep vremenski period kada imamo sunčano vrijeme, imamo to lepo listopadno lišće što je žutih, narančastih, crvenih boja, ali kada dođe druga polovina, kada padaju kiše i kada je hladno, ja stvarno lično verujem da nije vredno da vi vaše zdravlje rizikujete zarad tih nekih fotografija, osim ako to bude baš neka posebna prilika i slično. Tako da to imajte isto u vidu i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako imate neko pitanje, napišite dole u komentaru, ne zaboravite da se subscribe-ujete i da kliknete like, bacite pogled na playlist ovdje sa strane i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, stay sharp and stay focused. Paka paka. Cheat day. No. To je karakter. Ajde ja ću. Daj. Sup kolačić, zato ga Ivo nije htjela, ali sve za prijatelje. Eto vidiš? Hvala. To je to? Ivo, da ostavim tvoj Instagram ovdje dole da te ljudi zaprate i da napravimo novi photo session sa lepom crvenom kosom, a? Nema veze, možeš da postaneš. Ja vas ovdje napuštam. Ćao. Ćao. Dođi.
O, ništa ne registra. Mačke koje je prijatelj sa njim. A vole se, a? Da, ali druge mačke ne voli, samo tu. Samo ovu mačku. Samo slovi. Dogo. Ćao. Mačko, ja moram da idem sad, ne znaš? Ajde. Ajde. Skoči. Evo.